Poštovani gledaoci, pozdrav i dobrodošli. Vrijeme je za 100. izdanje emisije TV Justice. Ovog mjeseca govorimo o zatvorenosti pravosudnih institucija prema medijima. Saznajte zbog čega su sudovi i tužilaštva zatvoreni, zašto ne daju optužnice, presude i snimke sa suđenja i koliko je teško novinarima da informišu javnost. Mislim da je sud i tužilaštvo u velikoj mjeri zatvoreni za javnost, za nevladin sektor i za građane Bosne i Hercegovine. Trend smanjivanja dostupnosti informacija se iz godine u godinu nastavlja i to je jedna zabrinjavajuća pojava. Smatram zaista da je netransparentnost pravosuđa posljedica političke uloge i uticaja na pravosuđe. Mi imamo nosioce pravosudnih funkcija koji nisu spremni, odnosno nisu edukovani, nisu kvalifikovani za komunikaciju s medijima. Mediji treba da doprinesu kontroli rada pravosuđa od strane najšire javnosti, da ukazuju na loše strane u pravosuđu. Nedostupne optužnice, anonimizirane presude i snimci sa suđenja u trajanju od samo 10 minuta, odbijanje intervjua i javnih istupa. Sve ovo su veliki problemi sa kojima se novinari svakodnevno suočavaju prilikom izvještavanja. U prilogu saznajte zbog čega sudovi i tužilaštva svojim internim aktima ograničavaju pristup javnosti u procesima koji su vezani za ratne zločine, korupciju i kriminal. Danas ćemo objaviti presudu u krivičnom predmetu ovog suda protiv optuženog Kekića Abdelaziza Osmana, a obzirom da se ročište snima audio-video tehnikom, konstatat ćemo ko je pristupio objavi presude. Vi ste živjeli sredinom 1992. godine i sa kim? Mi živimo u državi koja je još 25 godina posle kraja rata još uvijek puna ožiljaka i mi moramo imati tu sudsku istinu da bismo jednostavno ovo društvo relaksiralo, da bismo mogli gledati u budućnost. Tako da je pitanje principa transparentnosti uslov svih uslova generalno funkcionisanja pravosuđa u ovoj državi. Nažalost, taj trend smanjivanja dostupnosti informacija se iz godine u godinu nastavlja i to je jedna zabrinjavajuća pojava. Smatram zaista da je netransparentnost pravosuđa posljedica političke uloge i uticaja na pravosuđe i zapravo politici u interesu da medijima zatvore vrata u sudovima i tužilaštvima, da se ne bi otkrivale neke mnogo bitne afere i kriminal u ovoj zemlji. Ja bih želio da profesionalni, objektivni mediji imaju jedan kritički odnos na osnovu činjenica, ne uvlačeći emocije u svoje kritike. Istovremeno je poželjna i veća transparentnost rada suda, tako da će to pomoći i samim nosiocima sudskih i tužilačkih funkcija, ali ono što je jako bitno, pomoći i javnosti da se kroz sudske postupke suoči sa nekim činjenicama koji nisu znali. Iako zakon u Bosni i Hercegovini predviđa da su suđenja javna, izuzev u iznimnim okolnostima, te da međunarodni standardi nalažu transparentnost, što znači brzo odgovaranje na upite kao i dostupnost dokumenata poput optužnica i presuda, sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini internim dokumentima nastoje da ograniče medijski pristup. Time je novinarima onemogućeno kvalitetno izvještavanje u pravosudnim institucijama. Najjasniji primjer je što se trenutno na državnom nivou bez zakonskog uporišta medijima i novinarima uskraćuje pristup optužnicama. Nama novinarima, pogotovo u elektronskim medijima koji rade na nekoj dnevnoj bazi, gotovo je nemoguće pratiti neko suđenje ukoliko nemamo optužnicu. I u toj situaciji kada imate novinara koji možda prvi put dolazi na neko suđenje, ukoliko nema neku optužnicu, ako nema neku bazu na koju se može referirati, on gotovo nemoguće da će uraditi dobar prilog u tom smislu. S druge strane, ukoliko nemamo optužnicu, desit će nam se u sudnici da nismo u stanju uopšte da raščlanimo na šta se odnosi neka situacija u sudnici. Ukoliko, recimo, optuženi se izjašnjava o krivici i kaže priznajem krivicu za tačku 3. Šta nama znači to, šta je to tačka 3, ukoliko nemamo optužnicu da to vidimo? Osnivanjem državnog tužilaštva 2003. godine pa sve do proljeća 2012. sve podignute optužnice bile su objavljivane na web stranici te slate novinarima uz saopštenje.
Transparentnost tužilaštva Bosne i Hercegovine na samom početku rada, dok su u toj instituciji radili strani tužioci, išla je do te mjere da je u dokumentu optužnice stavio i spisak dokaza, kao i dodatak pod nazivom Rezultati istrage, koji je pojašnjavao tužilačku odluku. Pričamo o davnim lijepim vremenima kada su u našem prvenstveno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, sudu Bosne i Hercegovine sjedle kolege iz inostranstva, znači strani tužioci sudije. Pitanje transparentnosti je bilo mnogo adekvatnije tretirano sa stanovišta dostupnosti informacija javnosti, proaktivnoj, znači u smislu redovnog obavještavanja i informisanja šta je to što se dešava pred tužilaštvima i sudovima, a s druge strane samo reaktivnom, znači mnogo je više i lakše bilo dolaziti do odgovora na različita pitanja zainteresirane javnosti, prvenstveno medija. Nažalost, ta vremena su prošla i trend opadanja transparentnosti je prisutan, kontinuirano. Do smanjenja transparentnosti dolazi nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka naložila sudu i tužilaštvu da ne mogu automatski objavljivati sve podatke. Tužilaštvo je povuklo sve optužnice, a sud Bosne i Hercegovine je usvojio izmjene pravila o pristupu informacijama, koji podrazumijevaju stavljanje inicijala umjesto imena i prezimena, kao i izdavanje samo 10 minuta snimka sa suđenja, što je bitno smanjilo medijsko izvještavanje. Nakon ovog poteza, Balkanska istraživačka mreža je pokrenula kampanju Stop cenzuri, koju su podržale međunarodne organizacije i udruženja žrtava. Želim da znam ko je kriv. Želim da znam ko nije kriv. Želim da znam istinu. Bitno je zbog budućih generacija. Bitno je da se ne ponovi. Jer ratna prošlost još uvijek utiče na naše živote. Ratni zločinci imaju ime i prezime. Ne treba ih skrivati. Ratni zločini su javna stvar. Da vam se uskrati informacije o suđenjima za ratne zločine. Šta biste vi uradili? Šta biste vi uradili? Šta biste vi uradili? Šta biste vi uradili? Ja sam zagovornik kampanje, odnosno smatram da je pokrenuta iz opravdanih razloga, jer sam i lično i kao građanin i kao nosilac pravosudne funkcije bila protiv tog negativnog trenda u pravosuđu koji je podrazumijevao da se uopšte ne objavljuju potvrđene optužnice i presude, odnosno da se cenzurišu do te mjere da više se nije mogao shvatiti njihov osnovni smisao, odnosno prepoznat ko stoji iza tih krivičnih dijela. Građanin sam Bosne i Hercegovine, ja živim ovdje i želim da živim u budućnosti u Bosni i Hercegovini. Želim da se zahvalim Birnu na toj kampanji koja je prekrenula jednu zaista potpuno neprihvatljivu praksu. Znači, radilo se o jednom presedanu koji je potpuno neočekivan bio. Znači, ukoliko uzmemo praksu međunarodnih tribunala, prvenstveno ad hoc tribunala u Haagu, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je potpuno transparentno iznosio sve apsolutno, znači od optužnica do konačnih presuda. Ukoliko to stavimo u poređenje sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa tim trenutkom 2012-2013 godina, kada dolazi do potpune anonimizacije, kada mi znamo da se u nekoj sredini neko osudio, a ne znamo ni ko je, ni za šta, ni kakva su to krivična djela, a govorimo o ratnim zločinima. Obviously, in any country emerging from conflict and dealing with the legacies of those conflict, I think it's absolutely crucial that you have accurate information about, war crimes trials processes, knowing the name of the perpetrator, the location in which it happened, etc. I'd like to congratulate BIRN for pushing this forward. We understand, or I've learned that, that the anonymization is no longer applied, and I think this is a real success, and I think it really speaks to the fact that BIRN has really led a very successful campaign, and we hope that this, these justice processes continue in the future. Mislim da je sud i tužilaštvo u velikoj mjeri zatvoreni za javnost, za nevladin sektor i za građane Bosne i Hercegovine. Smatram da tu prvo trebalo da bude i na njihovom portalu od tužilaštva kompletno tužba. Očito da ne žele da javnost bude upoznata, znajući da su radili mnogo o skrivanju identiteta, anonimizaciji počinioca ratnih zločina, da bi moglo da bude NN počinio ratni zločin silovanja nad NN osobom i da se nikad ne zna ni komu je otac, ni komu je majka, ni odakle, ni koje nacionalnosti, a što je to jako bitno da se zna njegov identitet zbog budućih generacija. Nakon pritiska javnosti, radna grupa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća donijela je odluku da se anonimizacija ne može koristiti u slučajevima gdje postoji opravdan javni interes u predmetima ratnog zločina, terorizma i korupcije, a također je zaključeno da nema smetnje da se objave potvrđene optužnice. Uprkos tome, tužilaštvo Bosne i Hercegovine više nikada nije objavilo ni jednu optužnicu. U potpunosti podržavam obavezu pravosudnih institucija da naprave taj korak ka transparentnosti i da objavljuju potvrđene optužnice. Znači, to su optužnice koje su već prošle sudsku kontrolu
i tužilaštva treba da na sebe preuzmu tu obavezu, bar u složenim predmetima gdje je javno zainteresovana. Razumijem donekle sud BiH kada je stavljen na neki moratorij na dostavu i objavljivanje optužnica kao takvih. Međutim, mislim da se to može prevazići na način da bi se dostavljale optužnice bez imena svjedoka, ali mislim da svi ostali podaci, prije svega činjenični opis optužnice, pravna kvalifikacija su neophodni u krajnjem i javnosti u BiH da bi se izbjegle i mistifikacije oko toga zašto je neko lice optuženo ili nije. Ono što je praksa sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini trenutna, ona je takva da nije u potpunosti ujednačena, iako postoje brojne inicijative, brojni dokumenti koji definišu ta pitanja, ona i dalje nije u potpunosti ujednačena i u tom pravcu morat ćemo raditi više. Znači, naročito u pravcu toga da kada se radi o predmetima, o slučajevima koji su od posebnog interesa javnosti poput organizovanih grupa, dakle organizovanog kriminala, teških koruptivnih krivičnih dijela, privrednog kriminala, terorizma. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu željeli odgovarati na pitanja da li uskoro planiraju ponovo objavljivati optužnice, a iz suda nisu željeli da učestvuju u 100. emisiji TV Justice-a. Iako je sud Bosne i Hercegovine nakon promjena pravilnika počeo vraćati presude na stranicu, odlučeno je da se nastavi sa praksom da se audio i video materijali iz sudnica daju samo u trajanju od 10 minuta. Kad je riječ o DVD materijalu koji dobijaju elektronski mediji od samo 10 minuta, on je vrlo često neupotrebljiv. Nama se dešava da novinar provede 3 sata ili 4 sata u sudnici, da dođe čak i snimatelj koji čeka ispred sudnice da bi snimio barem jednu tonsku izjavu i vi sa DVD-a dobijete recimo 10 minuta nekog svjedočenja koje je možda bilo najmanje bitno u tom danu. Ili ćete eventualno dobiti samo jedan kadar tog jednog svjedoka koji govori i to je možda nekih 20 sekundi koje ćete vi iskoristiti u dnevniku. S druge strane, vi imate situaciju da mi snimimo samo jednu tonsku izjavu ukoliko DVD materijal je neupotrebljiv, imate samo advokata. Imate situaciju da advokat onda pokušava da interpretira nešto što se dešavalo u sudnici. To je opet samo jedna strana priče. Vi tu nemate drugu stranu. Mislim da sud BiH je tu napravio jednu veliku grešku. Ja ne vidim niti jedan razlog da u takvim predmetima, osim u situacijama kad sudsko vijeće, kad predsjednik suda procijeni da se neki dio može inkriminisati, da se onemogući medijima da dobijaju cjelokupne snimke toka glavnog pretresa ili u određenim situacijama čak da se dozvoli medijima da unesu sredstva kojim mogu praviti audio i video snimke. Mislim da bi se sud BiH sad u ovom cijelom periodu modernizacije mogao ugledati na outreach kako to radi MKSJ, odnosno kako je radio MKSJ dok je postojao. Dakle, svi znamo da MKSJ objavljuje optužnice na svojoj stranici, da postoji live stream svih suđenja sa pola sata zakašnjenja, naravno, ali postoji live stream. U zadnjih godinu i po otprilike su sva suđenja objavljena, dakle objavljeni su video zapisi svih suđenja na stranici, a postoji JDB, sudska arhiva svih dokumenata i svih transkripata koji su na stranici MKSJ-a. Sad ovi slučajevi u sudu Bosne i Hercegovine gdje imamo krupne ribe koje su 99% oslobođene ili možete ući u sudnicu bez diktafona, bez telefona, samo sa olovkom i papirom i imate uslove kako možete izvještavati ili imate samo dobijete DVD sa odrezanim snimkama koje možete koristiti, koji uglavnom nisu upotrebljive televizijski, ili dobijete, ja ću biti vrlo direktna, jedan amaterski snimak portparol tužilaštva. Moje iskustvo je posebno loše posljednjih godina sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, kada od glasnogovornika više ne možete dobiti ni jednu konkretnu informaciju. Ukoliko tražite čak i sasvim benigne podatke koji ne mogu ugroziti nikoga i ništa, tipa koliko ste optužnica u određenom periodu podigli za, recimo, krivično djelo davanja lažnog iskaza. To je bio jedan od mojih zahtjeva, nikad nisam dobila odgovor. Ili u najboljem slučaju dobit ćete odgovor, nemamo komentara.
Interni pravilnici doveli su do manjeg broja TV izvještaja, a na webu se više ne mogu naći isječci sa suđenja. Ograničenja su čak dovela do izmjena specijaliziranih emisija. Ja sam pratila suđenje Turkoviću i sjećam se da sam napravila dokumentarni film o dešavanjima u sudnici, jer sam imala sam mogući materijal. U ovom trenutku ja nisam sigurna kad bismo uzeli jedan predmet i kada bismo uzeli sve DVD-ove koji su izdati za to suđenje, da li bi bilo moguće napraviti jedan kvalitetan prilog od 4-5 minuta. Javnost, po meni lično, nije dovoljno informisana. Ja prvo nisam dovoljno informisana. Nekad ne nađem uopšte da se danas sudilo nekom ratnom zločincu, da je potvrđena optužnica, ili ako se to objavi, to se objavi kao mala jedna ovako vremenska prognoza, ne znaš ni šta se je desilo, ni gdje se je desilo, ni o čemu se radi. Problemi u komuniciranju nisu ograničeni na nedavanje dokumenata, već i na ograničenost informacija. Nedavno objavljeni izvještaj Svjetske banke navodi da sudovi vrlo slabo komuniciraju svoje odluke, što dovodi do smanjenog nivoa povjerenja građana u sudstvo. Očigledno da strah postoji, jer čini mi se da ako gledamo povjerenje građana u pravosuđe, neka od istraživanja govore da 8 od 10 građana u Bosni i Hercegovini ne vjeruju u pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ja ne znam kako na drugačiji način podizati povjerenje u pravosuđe, izuzev potpuno transparentnim i otvorenim informacijama sudova i tužilaštava. U određenim situacijama mi imamo nosioce pravosudnih funkcija koji nisu spremni, odnosno nisu edukovani, nisu kvalifikovani za komunikaciju s medijima, ne poznaju ni strukturu medija, ni način rada medija, ni način kako je potrebno plasirati informacije medijima. Često je to osobe koje su opterećene svojim formalnim, pravnim jezikom, niti mediji, niti javnost ih ne razumiju. Nakon medijskih izvještaja pokrenuti su brojni disciplinski i krivični postupci protiv sudija i tužilaca. Stručnjaci smatraju da bez medija koji djeluju kao korektiv, javnost neće znati za nepravilnosti u sudovima i tužilaštvima. Mediji treba da doprinesu kontroli rada pravosuđa od strane te najšire javnosti. Treba da budu nekakav i korektiv našeg rada, da ukazuju na loše strane u pravosuđu, ali isto tako i da popularizuju dobre rezultate. Najveći problemi u pravosudne vlasti u Bosni i Hercegovini unutar pravosuđa i to treba podhitno riješiti. Treba učiniti sve kroz izmjene iz zakona Visokog sudskom tužilačkom vijeću da se utjecaj politike neutrališe. I think this is where the media has a crucial role in basically conveying what is being done in terms of justice for war crimes, for human rights abuses to broader society. Naravno da je potrebna ta kritika, znači, i to prvenstveno sa stanovišta relevantnih istraživačkih medija. Mi ih nemamo mnogo i ukoliko se uskrati informacija Balkanskoj istraživačkoj mreži u Bosni i Hercegovini, drugim kolegama, kao što je Centar istraživačkog novinarstva, kao što je žurnal, mi nećemo imati praktično relevantne informacije, mi ne znamo šta se dešava u našoj državi. I sad je još samo pitanje praktično politika u pravosuđu, prvenstveno Visokog sudskog tužilačkog vijeća, da vrši tumačenje svojih instrukcija kako poštovati princip transparentnosti suđenja i cjelokupnog postupka pred sudovima i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. U jubilarnoj 100. emisiji donosimo intervju sa direktoricom Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Mirnom Buljugić, koja govori o važnosti izvještavanja o radu pravosuđa i koja se prisjeća najvažnijih tema TV Justice-a. Balkanska regionalna istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini ima specijalno izdanje emisije koje ovaj put slavi 100. epizodu. Posvećena je prvenstveno procesuiranju ratnih zločina, terorizma, ali i svih drugih aspekata kada je u pitanju pravosuđe. Zašto BIRN radi takvu vrstu emisije? BIRN Bosne i Hercegovine, kad je počeo sa radom, sada već 13. godina, prvo smo imali web stranicu gdje smo objavljivali naše članke. Nakon toga smo odlučili, tačnije 2010. godine, da počnemo sa emitiranjem TV Justice emisije, koja je mjesečna emisija i koju preuzima oko 20 kanala u Bosni i Hercegovini, a cilj je bio da video sadržajem prenesemo i prikažemo javnosti u Bosni i Hercegovini, a i šire, šta se dešava u pravosudnim institucijama, odnosno da prenesemo otprilike najkompleksnija i najinteresantnija ročišta i suđenja koji su bili dio te emisije. Možete li nam reći da li se suočavate sa nekim problemima pri radu? U početku TV Justice emisija uključivala je suđenja sa suda Bosne i Hercegovine, no međutim došlo je do promjene da je sud Bosne i Hercegovine odlučio da taj sadržaj ne daje cjelokupan,
nego samo prvi 10 minuta, što je samim time uticalo i na format naše emisije. Ono što je važno reći je da mi ni u jednom momentu nismo htjeli da zaustavimo ili da odustanemo od prikazivanja javnosti onoga što se dešava u sudu Bosne i Hercegovine tokom ročišta. Druga značajna stvar koja se desila je bila kada su u pravosudnim institucijama donijeli odluku da će anonimizirati presude i optužnice, što znači da će umjesto imena i prezimena gradova institucija stojati inicijali. Tako da je BIRN Bosne i Hercegovine 2012. godine odlučio da pokrene kampanju Stop cenzuri ratnih zločina, jer smo smatrali da su ratni zločini ipak od javnog interesa i smatrali smo da ljudi trebaju da znaju ko su osobe koje su osuđene za najteža krivična djela. Kao dio kampanje su uz BIRN bili i drugi mediji, pravni stručnjaci, međunarodne organizacije, udruženje žrtava i tako dalje. Kampanja je bila uspješna. Nakon kampanje je donesena odluka da se u pravilniku izmijeni da zapravo presude neće biti anonimizirane, što je bilo važno. Pomenuli ste da se BIRN suočio sa jednom vrstom problema i da ste time prilagodili sadržaj TV Justice-a i pomenuli ste da je riječ o anonimizaciji. Da li BIRN kao nevladna organizacija koja je prevashodno specijalizirana da prati šta se dešava u sudnici, kako kažete, se pokušava i dalje da bori i da unaprijedi sadržaj onaj koji dolazi iz sudnice? Naravno, potpuno smo pokušali da prilagodimo sadržaj kojeg mi radimo publici koja je danas. Šta to znači? To znači da smo pokušali i kroz socijalne mreže na način da radimo kratka videa koji će ljudi preko Facebooka, Twittera, preko drugih socijalnih mreža uspjeti da barem na taj način kroz 2 minute dobiju informaciju šta se dešava. S obzirom da je riječ o 100. emisiji TV Justice-a, možete li nam naglasiti priče koji se TV Justice dotaknuo i da li je isključivo vezan za Bosnu i Hercegovinu ili sadržaj se veže i za susjedne države ili možda nešto i šire? Misija BIRN-a je bila ne samo da ispriča priče građanima Bosne i Hercegovine, nego da i na neki način utiče na pozitivne promjene u društvu u smislu da kroz naše priče, svjedoke koje pričaju svoju priču, a trudili smo se zaista da to budu neispričane priče, pokušamo i pravosudnim institucijama na neki način kao novinari pomoći u tome da dođu do određenih svjedoka, do određenih priča koje su se mogle zapravo poslije pretočiti u procese na suđenju. Neke priče koje bi ja izdvojila bile su dio kompilacije TV Justice emisije, ali su u stvari bili i dokumentarni filmovi koji smo radili. Nečujni krik o silovanju žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini, kao i film o traženju nestalih u Bosni i Hercegovini i regionu. Dakle, uključivali smo u nekim opcijama naravno i teme koje se tiču zapravo regiona i šire. Tu smo imali slučaj, recimo, da smo u okviru tih filmova dobijali pozive od pravosudnih institucija gdje su ljude, odnosno aktere tih filmova zvali na razgovor gdje su se pokrenuli određeni procesi, konkretno Zecovi proces pred sudom Bosne i Hercegovine, gdje je jedan od aktera iz tog filma bio jedan od prvih svjedoka, zato što je to otac ubijene djece koji danas traga za svojom djecom i koji ima jako puno dokaznog materijala koji je, nadam se, u ovom slučaju pomogao pravosudnim institucijama. Imali smo također silovanje u Srebrenici, gdje nakon gledanja naše emisije i priče, iako je bila zaštićena osoba, su kontaktirali, znači i predmet je trenutno pred sudom Bosne i Hercegovine. Tako da se nadam da ćemo mi biti do kraja dio tog procesa kao medijska organizacija gdje će na koncu konca to donijeti određenu satisfakciju žrtvama i preživjelima u proteklom ratu. Ovu, kao i sve priče BIRN-ovog tima, možete pratiti na našoj stranici detektor.ba, ali i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru, gdje smo također aktivni. Hvala što ste i ovaj mjesec bili sa nama. Lijep pozdrav!